نوچه دمجمیر 6 جارکیه مجواره پیشکش بکن فرمون سر نوچه. بیرانینا چله یا نمر ملا مصطفى بارزانی جالی انجمن نشتیمانی کردی لسوریه به شیوه کی برفره لسوریه و هرما کردستان هات وجاندن. رخصتنا هولری و گندوارن و یا پدکسی سردانا مزار نمران لدور بارزان کرن. کامیران حاجو راگهاند کو تو برجواندیا کردان ده دوجاتیا ترکیا ده تونیه درباری کو رژیم آسد تو هیوی ده تونیه. دمها صوبات دل ادلب 264 ولاتین سیویل بونا قربانی. دوباره اسلاف کامیران حاجو راگهاند کو تو برجواندیا کردان ده دوجاتیا ترکیا ده تونه سرباری کو رژیم اسد تو هیوی ده تونه بیرانینا چله یا نمر ملا مصطفى بارزانی هروها جالی انجمن اجتماعی کردی ل سوریه به شیوه کی برفره هاتی وجاندن مجرم یا ایروبل تنامه و بابتا به شیوه کی برفره لخوا بگره امیج بونین چل روزی نمر ملا مصطفى بارزانی دست ببکن به بونه در بازبونا 40 سالی به سر اوغر کرنا داوی ملا مصطفى بارزانی انجمن اجتماعی کرد ل سوریه چالاکی که برفره لدار خست و گوتار هاتنه پیشکش کرن و تیدا بحثا دیروکا خباتا ملا مصطفى بارزانی د دیروکا خباتا بزاوا رزگاری خوازا کردی ده هاتیه کرن. امهرن حسکی هر دو خودجهین حسکی انجمن اجتماعی کردی ل سوریه سال وگرا چله یا کوچا داوی نمر ملا مصطفى بارزانی وجاندن مراسم ل یاریگاه بنگو یا باجار حسکی روجوای کردستان با مدبونا نونرن انجمنا پیک وجیان و انجمنا ایلن کردی و هجمارک جخلکین باجر هاتل دار خستن دستپیکی ده خولک بیدنگیل سرجان پاک روانان هاتیا رواسلاندن و پاش را سروکی انجمن خواجهی روژ آوال باجار حسکی خلف ایمیان کی گوتارک پیشکش کرد دیده بحثا رولو خباتا بارزانی نمر لسر آستا کردستان و عراقی کرد. هر وهاد مراسم ده هلبست جالی هلبست وان باوی سربست هاتا خوندن و کرد فیلمک جی جه آمده کارنا روزنامه‌وانی کرد داره عبدو لسر جیانا نمر ملا مصطفى بارزانی هاتا نمایش کرن. گاوا ام وی بیرانینه جین دکن زندی دکن ام دش خلکی گشارد بیجن ریبازا بارزانی نمر او ریباز او کدو خباتاوی بوی ریباز جملت کرد بتوایی وک پیش مرگی قهرمان گورتن وک بارزانی نمر گورتن کردستان یا نمان اوایا کدو خبات و تکوشینا کر وقیس سال بو باوی نتوا کرد چلو غاندی مهاتما غاندی جملت هندی ربو گشتی برزانی ملا مصطفى برزانی او باوی نتوا کرد گاوا گم قالا ویتکن قالا رول کردا گش سر بازاوی کار و تکوشین و خبات ایتکن نیچکن مختارش دمیجوه دیک بو ایرو چار بشه برزانی سروک کی تایبت بو هجای کو ام هر سال وید بیرا خود من نتنی هر سال هر روز هر گاو برزانی سمبولا گله کرد سمبولا گله کردش برگو کار خبات تمن خود تفده به دو تکوشینه در باز کرد برزانی بشداری شورش کردی بو روک تنجی سر خلبر نیاران نچمان برزانی نتنی میر بو و هشمند بو و کاری بو هماهنگی بخنابرا میرانجی و هشمندی
امی هرن کوبانی انجمن خوجهی انجمن اجتماعی کردی لباجار کوبانی روجاوای کردستان سال وگرا چلی کوچا داوی نمر ملا مصطفی بارزانی وجان مراسم لگندش کفتی روجاوای کوبانی با آماده بونا اندام خوجهی کوبانی یا انکسی و آلی گرین انکسی هاتل درخستن دەستپێکی دا خولک بێدەنگی لەسەر جانی پاکراوانان هاتە ڕەوەستاندن پاشرە دکتۆر یەشار عەلی سەرۆکی خۆجهیە کوبانەیە ئەنەکەسێ گوتنێک پێشکەش کرد و تێدا بەحسا کار و خەباتە نەمر مەڵا مستەفا بارزانی هاتەکردن ji bilî wê yekê pêş hata û guhertinên dawî li ser asta Sûriyê û bi taybetî yê Rojavayê Kurdistanê hate gengeşekirin. امی بهتر لسروان چالاکیان راوستن او جی لگل عبدالکریم محمد اندام پولیتبیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا نها لگل میا مامستا عبدالکریم ابدا ما تماش اگر تجمره هنکی برفرهتر بحثات چالاکین خواه بکن چالاکین و چاوا بری و چون چی کشش وره چی بون؟ بله او بعضها جمله الاجتماعيه الكرديه اجباريه اداري بل صار وزارات وتوارثنا مال مصطفى برزاني ام تقريبا ملاقات كذي واحيانا بكتب السر مناقبي وينا كلمات هذا يا مجلس يا بارتي ديمقراطي كردستان السوري بل فرنسي كردستان سوريا يشم بلكي وكا وغوشي اشكوب على حتى ديركي الوضع جرى ديركي مجال ملاقتي بهيز وقوات هذا جو زي بعضها الدبلاء عليها كثير دي وشلاغا اروع تربتي وقامش له حستي وتلتمر وشريك عليه والهذا يدير بيتي بعضها بشيء خاطراتي يعمل لطيفة كذا يعني جبال بين رجاء وتعريب بين بلافا كانوا حماسا من مصطفى فرزاني بله باشه وکو دهات خویا کرن خلق بجوش و بوش بهزبون تبلی و مراسم هد بون هون بردوام ببن تاکو هون بونین مهادار همیه بویرنگی تمام بکن؟ بله او برنامج کو جمله اجتماعی خطیبانی که شاخوا امیر سرویس برنامج واقع لطیف و حماد بکن که هشتی آداری بی هشتی جنیل دوزه آداری بی چهارده بی بیست و یک بی امی حموی همی واقع لطیف بخورتی امی انشاءالله فکر بریم باشه دو اندامین کومازی و لحلیق هاتنه گرتن جالی پیدی و جبوان و چکریه او چا وره چار سر کرن او روش بله او اندام هر دو جیه کومه بون یک بسیاری کومازی و بو یکی بی دنبیش بو هر دو کرکن نشتر هر بگرن جیه کو حافظ تحديد کرن لساعات شونیر حق دو بردان بله جاب خاصية ساعتها عشتم تشتي ولا بردان للجهاد غير جموايا جهاد دنبيش او بروشكي او جهاد مثلا ما حتى وطنها باشه نامه او چیه گواهون وان چالاکیان شویگی برفره لدار دخن طایبتی ای سال کد سالن بوریده اف درفته هاتون ابو ویرنگی برفرهی هون لسر وان چالاکیان و ند کاری بکه و ند کرد چما نامه اوج نها چیه وان چالاکین که هون برفرهی دکن بخودي نامه ملاقينا خدي بركبه الجدار افضل ما رئيس الشفا لان تحب خدي بركبه يعني اول ملاقي خبر هنا الدنيا يكسر ملاقي حياه سروي عند اخويا ام حاضرين ام امادنا شرك هذا كثير كوبي يعني اگر ملاق وفادار بحركات اخويا كثيره نبركبه راسيه وجه مشكلات زي ملاق وفادار بحركات اخويا كثيره وفداري مهمتورة بكن تقريبا أضراب مناسبتي بخورتي يعني أم تقريبا بقواتك بخورتير بيدر بشمالك مصر أم تقريبا مناسبها أم تيك بين وكذا ويدستي البان جا مش مناطي مريا وملاقتي وفدارة حدثتي يعني الهردني گرنگیا باشه ما مستعد الكريم گرنگیا در کتنا وان چالاکیان ویم ها آداری دب تایبتی نها چیه گواهون درد کبن بشیوه کی برفره گرنگی او تایبەتی وی ساڵێدا چییە؟
تركينا قام از اشترا دوباره بکم آلین هنه دبیجن کو انا کسی و پدا کسی دخوازن بجوش و بوش در کفن چالاکیان تا کو خواه اثبات بکن کو کرد سوریه تواهی آوان برزانین تواهی آوان آلیگری انجمنان اجتماعی کردن هون چه راستیاویه که هیان جی تنه درکتن آنجی بیر آنین آوان بونه یانه مثلا انه انا كسيدي ولا فتا كسيدي ام سراسري صالح حاضرا وموجود الكره اخا خورا هردن الكاري خاصين بهر بريده كاري سياسي ده سراسة داخلي ده درده ده درده ده لا مثلا عيباء عدالة سنة ثلاثة معنا بلي سراسري صالح معنا جوابي معنا سميناري معنا لقاءاتي معنا هردم انا فتا كسيدي هاي ونحن ودخيل الشريعة مناطق هذه أنا كثير ترجع موجودة وبهيت في مظنة بهویا سرکفتنش بو و بو چالاکین و کوچ کشی تدا و نون رودان عبدالکریم محمد اندام پولیت بروی پارتیا دموکرات کردستان سوریه تلگلمه بو گلکس پاس بو بجداربونا تلگلمه بله تماشاوان هجال باجار تلتمر جی روجاوای کردستان ده خواجهی انجمنان اجتماعی کردی ل سوریه سالوگرا چلیا کوچبار کرنا بارزانی نامر و جان د مراسم سالوگر ده گوتنک جالی سروک خواجهی انکسه لتلتمر قاسم خلیل هروها گوتنک جالی حسین سلیمان اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکرات کردستان سوریه و هاته پیشکش کرن والتسامح والإخلاص والصدق الذي جسده في مدرسته النضالية مدرسة الكردايتي طيلة حياته الزاخرة منذ نعومة أظافره وهو في كنف العائلة البرزانية القديرة في المجتمع الكردستاني وهو في الصف الأمامي لقوات البشمركة من خلال ثروات برزان في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن المنصرم دفاعا عن شعبه المضطهد والمحروم من أبسط تدقو از کردم دقو چه؟ تدقو از کردم تماس نتکری تدقو برزانی دقو آها وقتی تدقو برزانی تماس دکری مصطفى البرزاني في الأول من آذار من كل عام يستعيد أبناء الشعب الكردي في كل مكان ومعهم كل الكردستانيين ذكرى رحيل قائد الأمة الكردية ورمز نضالها في سبيل الحرية والانعتاق الخالد الملا مصطفى البرزاني إن أحياء هذا اليوم ومنذ رحيله في اليوم الأول من امیوارن هریما کردستان الهاولری رخصنا هاولری یا گوندوارن وی و به بجداریه که به هزاران جه اندام والی گرین پارتیا دموکرات کردستان سوریا سردانا مزار نمران لدورا بارزان کرن. به بنیاد سالوگرا چلیا کوچبار کرنا نمر ملا مصطفی بارزانی رخصنا هولری و گوندواری و به بجداریا به هزاران جه اندام والی گرین پارتیا دموکرات کردستان سوریا سردانا مزار نمران لدورا بارزان کرد. امی بحثا جیانا بارزانی نمر بکن، امی بحثا کار و خبات بارزانی نمر بکن، امی بحثا رامان بارزانی نمر بکن. بدهن بابتان هنا و بدهن روجات ویکو ام سر بپیون خلاص نابی و ام نکارن حقیقان نمران بدنوان. جبروی عزیز بس سر بابتکی تنی بپیون. سر لپرکی تپرتوکا بارزانیتی دازی بپیون. او ریپل اوا رامان نتویل جم بارزانی نمر بارزانی نکو بیرو باوری ویدا و ترامانی ویدا نتوی بی بارزانی نمر بجیانا خوا بکار و خباتی خوا پرنگا کی پراکتیک پرنگا کی عملی تأکید دکر افرامانی نتوی بارزانی راست شورش همی پید خستن لکردستانا باشور لچاوی وی هر دم لکردستانا مزن بی هر چار پارچان بی هروها اندامین پارتیا دموکرات کردستان سوریا بحثا رول و خبات عملا مصطفی بارزانی کرن. بله ام بناوی پارتیا دموکرات کردستان سوریه سردانه کی هیجا جبون نمره مزن گلی کرد ایکو بخونا و پیشمرگی می قهرمان به سرکشیا سروک مزن مسعود برزانی و جبری وی
نمر مزن مصطفى البرزاني بوا خونا هانه دیروکا گله کرد هاتا نویساندن ابا تشتكي كو ايرو ام بي سر بلند بن گله کرد بيتي ناس ذكرن مصطفى البرزاني ناس ما گله کرد بو باشته بیرا من دو سال هفته دا لبنان مخالدار ناس کرن و کرد نداد ناس کرن که مدگو برزانی کردات ناس کرن ایرو هیز ناف دولتی میوان ویر بازنه میوان مسعود برزانی میوان گله کردن کرد ایرو یعنی جماره که گله کی جواره الپیش عالمه چرا سریک جبو و پرسهانه تکرن هیرو هاتنا سر تربه نمران ایرو روزک دیروکیه روژا کشکرنا برزانی نمره اما هاتنا فر برزان وار شیرا و لهنگان براستی افتینا برامه خابات و تیکوشینا گل کرد یه بست سالا دریش کری انجامه ویجی هیرو اب شورشا ایلونیا 11 ایلول 1961 تینا برامه نتوا کرد گو هیرو برزانی نمر بیا باوک جنتوا کرد را یکمین یانا باوکه جبو ویجی شیار بو گله کرد لسر بیا اف دیلک و امبیجن یعنی امبجنه خاج ویرا طوینن وج درسینا مراجی جبرکو دیروکا کردی نفساندن بله ایما وک شاندا پارتی دموکراتی کردستان سرکرداتیا حزب و کوادر و جماوری پارتی دموکراتی کردستان روجك وك إيرو يكي آداري هاتنا مزاري نمرا دا كجارك دن أمبيجن بارزاني نمري بارزاني هر زندية وأم وك بارتي وك أمي هر كاركن ناف روجاواي كردستان دا كو كاروان خباتل سر ربازا بارزاني هر مزن ببن وخورت ببن باشاروج خندقا كردايتي ربازا كردايتي ربازا بارزاني نمرا بارزاني نمری چونکی به میلیونا کرد لسر ریبازی خبات بردوام دکن. نوینر سروک بارزانی لسر مزار نمران شیخ خلات بارزانی خیرهاتنا سردوان مزار نمران کر و کیف خوشی آخوه داخویا کرن. افروکا هم تبینیم هزارها کس لهر چار پارچه کردستانه بود در برین آسوز و پیمان و پشگیری ها ربازا بارزانی و جناب سروک مسعود بارزانی افرو سردانام بارزان مزار نمرای کری جد از خوشیه که افراد بینیم پیام روشالات کردستان للایان کسا که گو ماوه چندین روژا پرپیواند کش و هوایی که ساردا کاکتار گشت یا مزار نمرا پیام عفرین کلایان چند گنجد خوب بخش یتکو ماوه چند روژا داد باران دا کش و هوایی که سارا بو ماوه چند روژا رپیوان گشت مزار نمران لیره هم دلت خود که اینه ایک بینه یک دیدو بو چون بینه پشتوان جناب سروک او آواتت کو بارزانی نمر بجاوازی با همه ادیانه که با هر چهار پارچه کردستان تکوشی او امانت که دسته که امین دا که اویش پیشبرگه و جناب سروک مسعود بارزانی نه انشالله سایه سره سیاست حکیمانه جناب سروک بارزانی روجت خوش آسوید گشت بو ملت مهندی 40 سال سرکوچا داوی نمر ملا مصطفی بارزانی درباز بو کودیه که آدارا سال 1979 ده نمر ملا مصطفی بارزانی لولات امریکای کوچا خویا داوی کرد. هر سال یکی آداره گلی کرد شه هر چار پارچه این کردستانه سردان آمزار نمران دکن و سوزا خواه نو دکن. رخصتنا زاخو یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا جی سالوگرا چلی یا کوچا داوی سنبولان توا کردی ملا مصطفی بارزانی و جاندن. برپرسیار رخصتنا زاخو یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سردانا هر دو رخصتنین پارتی لشیل دزه و دیر لوکی جی کرو بحثا دیروک و خباتا باوین توی کرد کرن. ام هرن زاخو لگل مایا هوشنگ سمگامور اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا مامستا هوشنگ اف دمات باش دم باش چالاکیا و بچاوا بری و چو اگر تشمره بده دیار کرن بله اموگ کردن روش آباج سال 1979 تایبت لانگره پارتی دموکراتی کردستانی سوریا و رباز آبا نتوا کرد بارزانی نمر ام چقا سال
وەکی بێ ڕۆژێ بێ بێرئانیان نەخۆش لە ڕۆژاوای کوردستانی ژی مەبیرتانی و لە باشوور ژی مەبیرتانی و لە ئۆروپا و لە هەر دەبەرێکیدا ئەم بێ ڕۆژان نەخۆش لەسەر ملەتی کوردە دەرباز بی ئەم بیرتینن ئەم ژ کەسێکیرە دیار دکەن ددن خویاکردن ئەم پەی بابێنێتەوە کوردن ئەم پەی ڕێبازە و تەبایە ژیانە خوا تەرخان کردیش بۆی خزمەتە ملەتی کورد دوی ئەم وەک پارتی دموکراتی کوردستانی سووریا ڕێخستنا زاخۆ و کارێکین گەلک گرنگ لە نێب ڕێخستنن پارتیدا لە دەبەرە دێرەلۆکی و شێلە دزێمە کرد ji ber gor nerînê me de barzaniyet û barzanî xebate û kare û pêşketina civatiye. باش eger tu hinekî bi Kurtî ji me re behsa Nemir Mela Mustafa Barzanî bike bi Kurtî. Hingam hû behsa fadariyet kê Barzanî tê bêram hû mû behsa xilasêt kê Barzanî tê bêram hû mû behsa mêrxasiyet kê Barzanî tê bêram hû mû behsa pêşmergetiyet kê Barzanî tê bêram hû mû behsa Kurdperweriyet kê Barzanî tê bêram hû ev hemî sîfatê Barzaniyê Nemir e û li ser vê yekî jî Barzanî bî rêbaz û em li ser vê rêbazê hatine perwerdekirin û me miletê xwe û xelkê xwe û rêxistina xwe ji damezrandina rêxistina me beş pê cû heftê ve heta roja îro em li ser vê rêbazê perwerde dikin ev e nisbet me Barzanî We gava hûn van çalakiyan bi şêwekî berfireh li dar dixin we namen hene ev namên we çi ne hûn dixwazin çi bigihînin ev namê me em digihînin tevaya dinyayê miletê Kurd wek Barzanî çendê cara dayî xuya kirin miletekî saxa miletekî li ser lingê xwe ye her kesekî di dinyayê de rimûz û serwerên dinyayê hene heta di ayîna de rimûzên mezin hene Barzanî yek jê simbila azadiya serxwebûn û azadiya Kurdistanê ye ev yek ji armancê Barzanî bî yê li ser kar dikir em vî dengê digihîn tevaya dinyayê tevaya miletê Kurd piştgirtiya vê rêbazê bin û piştgirtiya proja Cenabê Serok Mes'ud Barzanî bin ji bo miletê me bigihê armanca xwe. Gelek spas Hoşeng Simgamur endamê Polîtbîroya Partiya endamê Komîta Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li gelme bû gelek spas ji bo bejdarbûna te li gelme. Em ê herin basirma rêxistina basirma ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya salvegera çilê ya koça dawî ya bavê netewa Kurdî Mela Mustafa Barzanî lê kampa basirme vejandin. Di merasîmên vejandinê de rûnahî xistine ser rûla bavê netewa Kurd di bizava rizgarîxwaza gelê Kurd de. أو كثير كيشك أو كثير القائد يبقوا أو كثير خبات برد جمهورية مهاباتكي أو كثير سينور استيجار ولا باطي فران بو خواهو بشمرقي خواه بنرتيهاكي بنجاو وقاربي فيه چندین سالا بجر ولاد و خبات برزمان بکی. جبازه بشاده لکسی جوا کو در اتفاقیات متموجه دا لپیجو هشتا پشتی کو حکومت عراق هذا رفاندن كريم وري وهناك ما في الملد كرد بجيب بيه وقتها كو حكومة عراقي جوان أرمجوها داخل الملد الكونترابان تفتش رشائل لقبط الشتوية كده. Em ê herin kampa Barîke ya Partiya Rêxistina Kampa Barîke ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya salvegera çilêya koçbarkirina Mela Mustafa Barzanî vejandin. Merasîmên salvegerê li Kampa Barîke bi hevkarî li gel dezgeha xêrxwaziya Barzanî li Silêmaniyê hate birêvebirin. Ku tê de gotinek ji aliyê rêveberê dezgeha Barzanî li Silêmaniyê Soran Xelef her wiha gotinek bi navê rêxistina PDKSê ji aliyê bavê azad ve li ser jiyanname û kar û xebata Barzanî
hate pêşkêşkirin. Ji barîkê em ê herin Kewre Guzkê rêxistina Kewre Guzkê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya salvegera çilêya Kuca Dawî ya bavê Netewa Kurdî Mala Mustafa Barzanî li kampa Kewre Guzkê ya penaberên Rojavayê Kurdistanê ya ser bi Hewlêrê paytexta Herêma Kurdistanê ve vejandin. Rêxistina Kewre Guzkê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya salvegera çilî ya Koçedawi ya simbola Netewa Kurd Mala Mustafa Barzanî li kampa Kewre Guzkê ya penaberên Rojavayê Kurdistanê ya ser bi Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê ve vejand. Di rojayekê adarê de rêxistina Kewre Guzkê bi amedebûna endamên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û rêveberên kampa Kewre Guzkê û dezgeha xêrxwaziya Barzanî û bejdariya komên folklorî û camawerekî berfireh ji xelkê kampê salvegera çilî ya Koçedawi ya Mala Mustafa Barzanî hat vejandin. Çi kesekê golbedê amade bûî rexrawên sivî em xêrhatnawa yek bi yek dikin. Li destpêka Bîranînê de endama Komîta Herêmî ya rêxistina Kewre Guzkê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Necah Mihemed bi xêrhatina tevahiya mêvanan kir û daxwaza xuleke bêdengî ser canê Mala Mustafayê Barzanî û tevahiya şehîdên Kurdistanê kir. Ji aliyê xwe ve endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Mihemed Elî Ebûnado gotinek bi navê pedekesê pêşkêş kir û behsa kar û xebat û dîroka Barzanî kir. Hemî wara da Barzaniyên Emir rolekê mezin hebû. Li ser astê civakî, serbeşê jinê, serbeşê xorta, serbeşê olî oldarî hemî wara da rewşenbêrî Barzaniyên Emir rolek mezin ji lewra Barzanî du ustora Kurdî. Barzanî şexsiya yekemî dîroka Kurdî da karî dengê miletê Kurd bigîn ser astê cîhanê. Em dibêjin ji xelkê xwe re, ji miletê xwe re em hemî wefadariya herî girin bû mezin ji vê rêbazê re em vê dozê bişopînin. Ta em hene, ta em bigîn mafê rawayê gelê Kurd. 1903 Mala Mustafa Barzanî Kurtefilmek li ser jiyana Barzaniyê Nemir ji aliyê nivîsgeha ragihandinê ya rêxistina Kewre Guzkê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya hate pêşkêşkirin. Koma narîn ya folklorî û navenda Nûreddîn Zaza ya ser bi dezgeha Barzanî ve hijmarek ji helbestîstranan li ser Barzaniyê Nemir pêşkêş kirin. ایران بیرانینا برزانی نمر در تخن گفت 40 ساله سر اغرکرنا ویرا دبوره گو اغرا خویا داوی بار کر کوچا خو بار کر یکی آدار ده 1970 هذا برزانی نبو همه کسایتی بیان سر کردک بو برزانی باوین توا کرد بو برزانی کردایتیا برزانی 5 میلیون کردا سالانه penaberên Kurdên Rojavayê Kurdistanê yên li kampên Herêma Kurdistanê dimînin salvegera Nemir Mala Mustafayê Barzanî ve dijînin û wefedariya xwe ji ark û mandîbûna bavê Netewa Kurd re tînin ziman. Belê temaşevanên hêja her berdewamiya çalakiyan bi bûneya salvegera çilêya koçbarkirina Nemir Mala Mustafa Barzanî duh li Almanya navenda Barzanî ya Rewşenbîriyê jî çalakiyek li dar xist. Di çalakiyê de hejmarek ji revenda Kurdî û Kurdistanî amade bûn. Gotê de stran û helbest û gotin li ser Barzanî hatin xwendin. Planekî dirêj bigirin, taqa mişlo û dêrikê bihejînin. Çarçengî, yekdengî, yekrengî bihejînin. Hêjî, mişe.
اندام پولیتبیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و اندام کمیته پیوندین دروی انجمن انشتیمانی کردی ل سوریه کامیران حاج و راگهاند که هرما کردستان جدس پیک و پشتگیری شورش و سرکرده سیاسی اپوزیسیون سوری کرد. حاج و دبشداریا ویده د کوربند هولری یا یکم دیار کرد که گلک جاران هرما کردستان و جناب سروک مسعود بارزانی پیشوازی سرکرده اپوزیسیون سوری کرد و پشتگیری که سیاسی مزن جوان را پیشکش کرد. حاجو هر وها تکز کرد که لکردستان سوریه سیر کفتن به سرپرشتی سروک بارزانی هاتنه امضا کرن بکو پشتگیری آلیه کی بکه تبیکو ما هست کرد که ضرر لانجمن هاتیه کرن در کفتن هولیر یک ده لما دزانی بو که او ریکفتن به هستکی نتوی هاتیه نویساندن. حاجو سربار کرو گوت که هریما کردستان پشتگیری مکر بی جداهی و او یک تانها بردوام بریا پشتگیری سیاسی و حواندنا پنابرین ما. حاجو دازانین که هریما کردستان لسر آست ناودولتی دجی پشتگیری کردستان سوریه کریه و هیوی کر که او بردوام بن لسر وی هلوستاوان یا ارینی. دیکمین سالوگر شهید بونا پیشمرگین لشکر روج مسعود عبدالرحمن احمد شاندک رخصتنا کورگوس که یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سردانا مالباتا شهید مسعود احمد کرد. ده سردان ده محمد علی اندام پولیتبیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بحثا رولا پیشمرگه و خباتا واند پاراستنا خاکا کردستان ده کرد. مسعود عبدالرحمن احمد ده یکمین مها سیسیان سالا 2018 ده د انجام بویره که هاتو چون دل نزیکی ریا کورگوس که لدر دور هولری جیانا خوش دست دابو. ایرو ام سالوگر شهید مسعود شهید گو کردستان سوری بر خدایی باشوری کردستان تبلو رفن پیشمرگا جبوی براوانیا خاکا کرد و کردستانه بگه جبنا مالک پارتیزان کرد پرور بنا مالک جوتیار ارکن نتوی هر دم الپیشه خداتانی و اوی کسی وگو حمی شهیدین ما وگو حمی پیشمرگین ما ایرو ید سنگرین شرادا یه براوانیا خاک و نشتیمان دکر جبرو ایرو ام سالوگرا وی شهیدی دانه شهید مسعود راستی پشتی بوراندنا سالکی دروجا اول دا اما البات تیکلیه ما بوارا و دانستاندنه ما بوارا و سروی شهیدی و سرخوینا شهید هر دم اجمارات گو ام آزاد کن خلکین کردستان بتایبت جناب سروک مسعود یه سرکیشیا پروژه نتوی توایی کردستان کن تایبت کردستان باشور جبروی ام خواهد پارتی دموکرات کردستان سوریا وگو پیشمرگی روج وگو هاتن پرورده کرن کردواری و کردایتی دا جیانا خاطرخان کرنش بوی براوانیا خاکا کردستانه ام حمی خلکین کرد ملاتین کرد پروژه شهادتینه و هر ایکی ایرو نها چگل ملاو سنگره دا خواه خستیا خواه فیداکاری خواه بخش بوی براوانیا کردستانه بیان جبروی ملاتین کاری شهیده بدن او ملت هر دم وی بردوام بگه او ملت وی بگی آزادیه چند زحمتی و نخوشی ورن پیشیه ملت ما بساسالی بهوری راتاوک ایرو شهیدین ما بردوامن شهیدین آزادیه شهیدین سرخابونه شهیدین برا پارچه ویدیو گهشتی دست آرکی تیده کری احمد صوفی پیامنیر آرکی کنها دگرتیگه هن پیادی ده تمنکی بچوک هلبستین میرانی ده بونه سالوگر چلیا کجا داویا ملا مصطفی نمر ده دبیجه کام به هفره وان هلوستاوی یکوب میرانی دبیجه ببینی
و ببه میرکی باش لوی شاربونو پرپرسیار درخستنا هیومن رایتس واتش دل نیویورک راگهاند کو راپورت درخستنا قدغه کرنا چکین کیماوی آماجه بوی چندی دایا کود ایرشا لسر باجاروکی دومای غوطه روجهالات شامی ده ده سال 2018 ده هاتی انجامدان چکین کیماوی هاتنه بکارانی رێخستنا قەدەغەکردنا چەکên کیماوی dibêje ku madeyên kîmawî di êrişa ku li ser bajarokê dûma hatiye encamdan hatiye bikaranîn. Loy Şarbonê berpirsiyar dirêxistina Human Rights Watch da li New York ragihand ku raporta rêxistina qedeğekirina çekên kîmawî amaje bûye çendê daye ku êrişa ku li ser bajarokê dûma yê Goteya Rojhilatê Şamê di sala 2018 de hatiye encamdan çekên kîmawî hatine bikaranîn. هروها شاربونو گوت کو کارê rêxistina qedeğekirina çekên kîmawî li Sûriyê diyarkirina rastiyan û aliyên tawanbar eşkere bike da ku werne sizadan. Êrişa ku li ser dûma hatiye encamdan di encamê de bi dihan welatiyên sivîl bûne qurbanî û Brîtanya, Fransa û Amerîka xwe ji bo armanckirina rejêma Esed amade kirin lê di dawiyê de êrişa hevbeş nehate encamdan. Derbarê êrişê de Amerîka rejêma Esed bi karanîna çekên kîmawî li wê êrişê tometbar kir û rejêma Esed tometa Amerîka bi dûr ji rastiyê pesend kir. Rêxistina qedeğekirina çekên kîmawiyan navdewletî navê kes û yan jî aliyên ku êrîş encam dane eşkere nekir. Belkû bi tenê tekezî li ser bikaranîna çekên kîmawî di êrişa ku li ser bajarokê dûma hatiye encamdan kir. هروها rêxistina navborî bikaranîna gaza klorê di şerê Sûriyê de belge kiriye û dibêje çendîn cûrên din yên çekên kîmawî hatine bikaranîn di şerê Sûriyê de. Di raporta xwe de rêxistina qedeğekirina çekên kîmawî got ku ew vekolînê di êrişekê de bikin ku li ser bajarê Helebê hatiye encamdan û di encamê de bêhtir ji 100 kesî bûne qurbanî. بشار الجعفری نونر رژیم اسدی هردم دنتوین یگرتی دا راگهاند کو دوباره آواکرنا گروپکی پچوک دا کو چارەسەریەک ji bo krîza Sûriyê re were dîtin Rûsya bi tu awayekî negot û bêjîne rasterast û neyên veşartî li gel rejîma Esed nekirine. Piştî ku serokê Rûsya eşkere kir ku planek ji bo dîtina çareseriya yekcariya krîza Sûriyê heye ew jî piştî ji navbirina yekcariya terorê li Sûriyê û avakirina gropeke piçûk nûnerê rejêma Esediyê herdem di netewên yekgirtî de dibêje ku Rûsya rejêma Esed ji vê planê agêhdar nekiriye. Beşar Caferî nûnerê rejêma Esediyê herdem di netewên yekgirtî de ragihand ku derbarê avakirina gropeke piçûk da ku çareseriyekê ji bo krîza Sûriyê bibîne Rûsya bi tu awayekî gotûbêjên rasterast yan jî veşartî li gel rejêma Esed nekirine. Herwiha Caferî got ku eger ew gropa piçûk were avakirin bi tu awayekî nabe İsraîl tê de beşdariyê bike û hîna rejêma Esed helwesta xwe ya fermî ji gropa piçûk nedaye xuyakirin. Vladimir Putin serokê Rûsya ragihand bû ku rêkeftin li ser avakirina gropeke piçûk heye da ku kar li ser vekişana hêzên biyanî ji Sûriyê bike û herwiha kar li ser berqerarbûna ewlehiyê li Sûriyê bike û terorê bi yekcarî ji nav bibe. Herwiha Putin got ku pêwîst e ew gropa piçûk rejêma Esed, opozisyona Sûriyê û welatên ku destêwerdanê di Sûriyê de dikin li xwe bigire. Beşar Caferî got ku ew din goyên behsa dirûstbûna dewriyekê navbera rejêma Esed û Îran ji aliyekî ve û Rûsya ji aliyekî din ve dikin dûrin ji rastiyê û berdewam Rûsya û Îran kar ji bo parastina xak û serweriya Sûriyê dikin. Derbarê vekişana hêzên Emerîkî ji Sûriyê Beşar Caferî got ku li ser erdê vekişana hêzên Emerîkî nebûye rastî û bi tenê biryara vekişanê babeteke ji bo rêklameke bêwate ji aliyê Amerîka ve û Amerîka bi rûbirûbûna terorê demê hebûna xwe li Sûriyê dirêjtir dike. Amerîka dibêje ku veguhestina penaberên Sûriyên ku li kampa Rukman dimînin pêwîstî bi hemahengiyekê heye da ku proseya veguhestinê were encamdan. Robert Paladino berdevkê fermî Wezareta Derveya Amerîka di twîtekî de diyar kir ku eger netewên yekgirtî çareseriyekî ji penaberên kampa Rukban re bibînin Amerîka wê piştevaniyê li pêngava netewên yekgirtî bike. Herwiha Paladino got ku destpêşxeriya Rûsyê ji bo veguhestina penaberên kampa Rukban pêşkêş kiriye ne li gorî pîvanên navdewletî ye û Amerîka amade ye ji her hemahengiyekî re eger veguhestina penaberan li gorî pîvanên navdewletî be.
هات راگەاندن ku rewşa derbederan li kampa Elhol gelekî xirab e ku roj bi roj hejmarek derbederan lê kampê bêhtir dibe. Hevdemê bilavbûna nexweşî û birçîbûnê di nava kampê de. Hata ragihandinê gocihê derbederanê li kampa Elhol li gundewarê Hesekê li Kurdistana Sûriyê nemaye. Piştî pêla derbederan ya dawî ji dêra zorê. Got ew derbeder di rewşeke geleke aloz û xerab de derbas dibin. Berdevke bi navê Ofîsa Netewên Girtî ya hemahengiya karobarên mirovî Jens Laerke fikara xwe derbarê çarenivîsa bi hezarên sivîlan li devera Baxoz li gundewarê dêra zorê diyar kir. Laerke diyar kir got niha 45,000 derbeder li kampa Elhol li parêzgeha Hesekê dimînin. Di nav wan de 13,000 derbeder di heftiya borî de ji gundewarê dêra zorê derbeder bûn. Li gorî zanyariyan got ji destpêka şerê dêra zorê ve nêzîkî 32,000 kes gihiştin kampa Elhol. Got vê yekê hejmara derbederan di nava kampê de gihişte 44,000 derbeder. Got peyedê neçar bû kampê berfirehtir bike. Lê hevdemî pirbûna derbederan di nava kampê de her wiha zehmetiya got ew derbeder li ser rê dibînin. Hate ragihandin got 84 kes li ser wêriyê hatine kuştin. Got piraniya wan zavokên kêm 5 salî bûn. Her wiha rewşa nava kampê jî gelek xerab e. Got gelek nexweşî di nava kampê de belav bûye ji bilî westabûnê û birçîbûnê bi taybet got not ji sedî ji neştecîbûyên kampê jin û zarokin. Got li gorî amarên Netewên Yekgirtî bêhtirî 175 zarok niha di nava kampê de pîwîstiya wan bi nexweşxaneyan heye ji ber xirabbûna xwarinê ya got ji wan re tê pêşkêşkirin. Dubare sernûçe. Bîranîna Çilê ya Nemir Mela Mustafa Barzanî ji aliyê Encûmena Niştîmaniya Kurdî lê Sûriyê bi şêweyekî berfireh li Sûriyê û Herêma Kurdistanê hate vejandin. Rêxistina hewlêrê û gundewarên wê ya pedekesê seredana mezarê Nemiran li devera Barzan kirin. Kamiran Hacû ragihand ku tu berjewendiya Kurdan di dujatiya Tirkiye de tune ye. Derbarî ku rejîma Esed tu hêvî têde tune ye. Di meha Subatê de li Idlibê 264 welatiyên sivîl bûne qurbanî. Erşad û bextewer bin.